Zdravo, moje ime je Sara i u ovom tutorijalu vidjet ćemo šta je to Whiteboard Fee i kako se koristi. Whiteboard Fee je online platforma koja povezuje nastavnika i đake. Predstavlja neku vrstu virtualne učionice u kojoj svako ima svoju tablu, s tim što nastavnik vidi table svih učenika, dok svaki učenik vidi samo svoju i tablu nastavnika. Prvenstveno je napravljena radi brzog i lakog testiranja učenika, bilo to radi provere znanja ili razumevanja. Također, korisna je kada na licu mesta treba nešto da se razjasni, a može da služi i kao pano za zapisivanje ključnih termina ili formula za sve one koji su vizualnog tipa i lakše im je da zapamte gradivo kada ga grafički vide. Kreirana kao jedan od hobi projekata Sebastijana Laksela, ova platforma je potpuno besplatna. Vrlo je jednostavna za korišćenje, nema downloada, nije potrebna registracija niti login, a samoj učionici se pristupa u samo 3 klika. Sve što je potrebno jeste u pretraživaču ukucati whiteboard.fi i već nakon prvog koraka vidimo da početna strana ima jednostavan i prijetan dizajn. Također vidimo dva dugmeta, New Class i Join Class. Kao što sam već pomenula, ova platforma namenjena je nastavnicima i đacima, pa se prema tome razlikuje način korišćenja. Koliko ste nastavnik, drugi korak ka kreiranju virtualne učionice jeste klik na dugme New Class. Otvara se prozorčić u kome je potrebno uneti svoje ime i zatim kliknuti na Create New Class. To je ujedno i treći korak i naša virtualna učionica je kreirana. Ostale opcije nam trenutno nisu bitne jer ih možemo i naknadno podesiti. O tome nešto kasnije. Prilikom kreiranja učionice, kreiran je i kod koji će učenici koristiti da bi pristupili učionici. Nastavnik svojim đacima može proslediti samo taj kod ili ceo link, svejedno je. Kopirat ćemo link i prijavit ćemo se kao učenik. Kada učenik nalepi link, potrebno je samo da ukuca svoje ime i može da se pridruži učionici. Ukoliko je đak dobio kod, drugi korak je klik na Join Class i unos tog koda. A treći i ujedno posljednji korak jeste kucanje imena. I to je to. Brzo i jednostavno priključivanje učionici. Hajde sada da vidimo kako se Whiteboard Fee koristi. Nastavnik, kao i u tradicionalnoj učionici, ima svoju tablu po kojoj piše ili crta. Za to može koristiti olovku u crnoj ili nekoj drugoj boji. Podesiti veličinu olovke i njen intenzitet vidljivosti. Dalje možemo crtati i prave linije, kao i strelice. I njima možemo podesiti boju, debljinu i intenzitet vidljivosti. Tu je još nekoliko opcija, ali to ostavljam vama da se poigrate. Sem crtanja linija, možemo brzo i lako nacrtati neke od oblika, kao što su trougao, pravugaonik, krug ili poligon. Hajde da isprobamo.
I ovim telima možemo menjati boju i vidljivost, ali ih možemo kopirati i desnim klikom na oblik, pa duplicate. Možemo ih još okretati i menjati im veličinu. Ili naknadno menjati boju i vidljivost. Još jedna zanimljiva stvar jeste što ih možemo premještati jedno ispred drugog ili ih gurnuti iza. Ako nam se ipak ne dopadne šta smo nacrtali ili nam više nije potrebno, uvek možemo izbrisati desnim klikom pa remove. Ovo sve možemo primijeniti i na linije, ali i na tekst. Kako pišemo tekst? Klik na ikonicu u obliku slova A, pa klik negde na površinu table, pojavio se podrazumevani tekst koji možemo lako izmeniti. Sem menjanja samog sadržaja možemo promeniti i font, veličinu fonta, tekst ili deo teksta možemo podebljati, precrtati ili iskositi. Desnim klikom na tekst dobijamo neke već poznate opcije. Kao i u tradicionalnoj učionici imamo sunđer. Dobra stvar je što ovaj virtuelni ne moramo prethodno naglasiti. Šta više, možemo ga posmatrati kao gumicu za brisanje. Podesimo joj veličinu i u nekoliko pokreta obrišemo šta smo htjeli. Whiteboard Fee je na samom početku imao malo opcija i drugačiji izgled. Međutim, autor konstantno radi na unapređivanju ove platforme, pa tako sada imamo i neke nove opcije. Pre nekoliko dana dodata je mogućnost ubacivanja slike i postavljanja neke slike za pozadinu table. Šta da vam kažem, ovo je jedna napredna tabla. U budućnosti možemo očekivati i dodavanje formula, kako je sam autor najavio. Nove opcije su još i Enable Simple Mode for Teacher i Enable Slow Mode for Teacher. A nešto slično imaju i đaci, pa ću to također ostaviti vama za domaće da istražite. Sem svoje table, nastavnik može vidjeti i table svih svojih učenika. Ispod svake table stoji ime učenika, ali mogu se sakriti klikom na točkić, pa Hide Names. Od opcija, točkić također ima i Waiting Lobby, odnosno čekaonicu. U njoj će se naći učenici koji žele da se pridruže času. A nastavnik može da odobri ulazak ili da odbaci zahtev. Ukoliko neko kasni na čas, nastavnik može onemogućiti naknadno pridruživanje, čekiranje opcije Lock Room. Sada više niko ne može da se priključi. Čekaonica i zaključavanje učionice mogu biti korisni prilikom testiranja.
Nastavnik može na svojoj tabli ispisati pitanja, prihvatiti sve učenike otprilike u isto vreme, tako da svi imaju jednako vreme za rad. A onda zaključati učionicu tako da niko više ne može da se uključi. Ovo delo je prilično fair i korisno. Hajde sada da vidimo šta vidi jedan učenik. Na samom početku vidi se tabla i to je upravo tabla po kojoj učenik crta. Opcije su uglavnom iste kao i kod nastavnika, s tim što nastavnik može da onemogući neke od njih kao što je dodavanje slika. Umesto pozadine mogu se postaviti kvadratići, što ostavlja utisak školske sveske. Sada ona gumica dobija smisao, a i sama platforma još više liči na tradicionalni čas, samo u virtualnom obliku. Iznad učenikove table, klikom na dugme Toggle Teacher Whiteboard, prikazujemo ili skrivamo nastavnikovu tablu. Dakle, svaki učenik vidi svoju tablu na kojoj može da crta i tablu nastavnika koju može samo da gleda. Ne vidi table ostalih učenika, tako da ne može da prepisuje. Ako se vratimo, da pogledamo učionicu iz nastavnikovog ugla, vidimo da on vidi sve izmene koje učenici vrše na svojim tablama. Klikom na neku od tabli uveličava se prikaz, a zahvaljujući novoj opciji možemo i da sačuvamo sliku table. Još jedna od opcija jeste Push Teacher's Whiteboard to Student. Ovom akcijom ćemo preslikati svoju tablu na tablu konkretnog učenika. Međutim, ukoliko želimo da svi učenici, na primjer, dobiju test istovremeno, umesto da kliknemo na svakog učenika posebno i prebacimo mu svoju sliku, možemo ispod svoje table izabrati opciju Push Whiteboard to all students. Sada svi učenici imaju sliku na kojoj mogu nastaviti rad. Možemo izbrisati sadržaj table nekog od učenika. Izbaciti učenika ukoliko se neprimjereno ponašao. Ili izbrisati sve table. Kada se čas završi, raspuštamo đake i zatvaramo svoju virtualnu učionicu klikom na Close Room. Kao što smo vidjeli, Whiteboard Fee je online platforma vrlo jednostavna za korišćenje. Može bilo ko da je koristi, pa je pogodna za nastavu na daljinu u osnovnoj školi. Čak se i najmlađi mogu lako snaći, tako da roditelji mogu malo da odahnu i ne moraju konstantno da prisustvuju, čime se ohrabruje samostalnost mališana. Ova virtualna učionica nema ograničenje koje se tiče broja učenika koji mogu prisustvovati času, a svi koji žele ili treba da se priključe na osnovu koda to mogu učiniti u 3 klika. Bez preuzimanja i instaliranja aplikacije, bez registracije i potpuno besplatno. S druge strane, ni nastavniku nije potrebna priprema, jer na licu mesta veoma brzo može odpočeti i držati čas u realnom vremenu. Jedini nedostatak jeste što platforma nije potpuno samostalna, već za potpuni doživljaj valja uključiti neku platformu koja prenosi govor.
Također, kao što smo mogli da vidimo, nema mnogo opcija, ali je ovo istovremeno i plus, jer je jednostavno za korišćenje. Gotovo da ne može doći do zabune. U svakom slučaju, autor se trudi da je konstantno unapređuje, dodavajući nove opcije, pa možemo očekivati svašta još nešto u budućnosti. Sada, kada ste vidjeli kako se koristi platforma WhiteBoardFi, kao domaći zadatak, radi vežbe isprobajte neke od pokazanih, ali se ne ustručavajte da istražite i nekoliko dodatnih opcija koje smo namjerno preskočili. To što je učionica virtuelna ne umanjuje moć nastavnika da nas udalji sa časa, ako se ne ponašamo lepo. Tako da moramo biti odgovorni i na internetu i poštovati druge i pravila lepog ponašanja. Nadam se da ste mogli da ispratite ovaj tutorial, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa WhiteBoardFi platformom, slobodno mi se javite. Pozdrav!